जोंखा खमलम डिग्री कलेज नि स्टूडेंट यूनियन काउंसिल नि गई जों दिनै यांगो आनि याग्राव दंगो जोंनि अदागानि भाइस प्रेसिडेंट आं साफां दंगो जेनेरेल सेक्रेटारि ताई यांगो दंगो अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि जोङो माने दिनै नाम बुसकां मालुम गमानि गागे ताबो जोंनि रोंसोलोंनाय र एडमिशन तै गोबां जों जाला जाय दंमोन तै जों गिसा नाम बुसकां दिनै को क्लियर खालायनाय ताबो आं जराया प्रजानाय जोंनि भाइस प्रेसिडेंट न हामबाय चिनिया बा सुजाब दंबा ध्यान देब्रा गलातिगे चिनि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुमलुंगनि स्टूडेंट यूनियन काउंसिल नि जनरल सेक्रेटारि ताई बिन देब्रा गलावा सुजाब दंबा काउंसिल नि नो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि हाजिं साइथां माहाय चिनि जिया साइथां माहाय आं तिकिसा क्लियरिफिकेशन ताई रिजनाय ताबो बो ऑनलाइन अप्लाई खालाया बो 2026-27 session bagai jara admission na tongai rong bagai khanani simi 15 to 20 of July higher education director of higher education bukhaktei department bukhaktei borok tesa portal khulu bajaka online portal abo Norkaro apply tesa klaimana jara online apply klaya koro tamni gante tabuk to online apply simak klayo online apply klaya ke offline abo borok changzer no ria abo sumsio kuriko abon bagai borok notice roka tesa second phase online apply klaya bagai that is 15 to 20 July thasi ang saitang mahino up to 12 Barta horni Barta zora for portal खुलुमनाय 15 तारिख से 20 तारिख जरा नोटिस खालामनाय बे ge abon pore nor apply खालामनाय pore online apply खालामनाय pore noni first merit list cognized 27 तारिख tai abon pore first round physical admission cognized 28 of July ni 29 of July tai abon pore publication vacancy tomai first round second phase ni pore second phase among ka 30 तारीख July approve second round ni merit list organize tai physical admission second round second phase ni ke 31 July to 1 तारीख August aba ke ge tai third round vacancy merit list organize second round third round vacancy merit list cognized above the 3 तारीख 8 2026 that means August में 3 तारीख जरा 3 तारीख को merit list cognized है physical admission last physical admission है के बाद third round admission second phase में बदले 5 तारीख August में सिमी 6 तारीख August जरा अब आगे और ते कैसा important of notice Zara student rock already online apply kaizak kia ba borok a college ko na musung ya amo hai ni tong khang ke nor jodi nor sa nor siwo sa ta college apply klaimano sa ta college ni sing nor duita major subject select klaimano jodi nor o pura na complete thebe ka sa ta college apply klaipe duita major select thebe ka haipono nora admission maya noni je somar portal mani nor je account khul mani abo jodin khul maya kanor email katal ba khul bimano oma hike aro notice jak tai jara already online apply khaijak kendo bakor tai esa online apply khaimangla amo already strictly aro notice sajak so oma hike nor buji bai kana tam ke online apply khainai kaya amo nor website to habinai mano higher education government of Tripura website to nor habai aro joto nor nukai admission second phase ni bagai notice tam krei tam bahagi klanya hambai